rikeri. Rikeri sawa. Rikeri ni neza byatari. Rikeri umukobwa. Rikeri umuhungura uracyambaza. Oya none wese ubizi nakarita kabisa. Rikeri mu bintu byawe nta nubwo ndimo. Mitsingi Turbo. Turbo hari agasitori gato nyisiho. Nigeze gusanga abajene abagabo bari kunywa Turbo. Bayita ngo ni turugo. Ngo ni turugo. Ni turugo. Siko nta rugo twe tugira. Abagabo bati ingi yatumutoye n'urugo papa. Twe nta rugo tugira tusubize. Yatumutoye n'urugo. Bwoba. Yo. WhatsApp. Wagwan. Uri tayari? Uri tayari? cyane. Aha ni kwa Bwoba studio. Nkabanda kwakiriye nk'umwe mu bifi binini dufite. Bya barene. Aho urishaka. Bwoba mu buzima bwawe ufite ibintu ukunda, ufite ibyo urutisha ibindi. Nibyo tugiye kugenda tugarukaho twumve imbara bo muhuza. Cyane. Twagiye. Inzoga itabi. Inzoga umukobwa. Umukobwa urusengero. Urusengero. Umukobwa urusengero. Urusengero ibiryo. Ibiryo. Wahisemo ibiryo? Ibiryo ababyeyi. Kubera iki ababyeyi? Kubera ko ababyeyi kugira ngo mbe ndibo babigizemo uruhare. Ibyo biryo wenda bari babiriye ku rundi ruhande bakora umuti ndavuga. Ariko akantu k'umukobwa nako kujya kavemo numvisha byaye byagoranye. Numvisha nako byari byagoranye. Menya kumukuramo bigoranye. Muri umukobwa wese ashobora kuba umubyeyi, sibyo? Ako kantu. Niyo mpamvu banavuga ni umukobwa. Umukobwa nyine ashobora kuba umubyeyi akakubyarira umwana. So nawe Enoke bavuga ko bagenda kuko umukobwa ari umubyeyi ra? Nawe afite uko abitekereza bitewe n'impamvu. Asante brother.